Gak ojek itu kan. Kira diburu-buru deh kan. Kebetulan. Bet ojek bet lah. Eta kan dulu rek ngelongok dulu kering nya. Ceban bae cebaneun. Lah. Aduh ieu. Geus ah? Geus mah ku. Hop. Dia hop. Tuh. Gue punya. Ya, pulangan ceban. Euy. Pulangan 10.000 banyak. Kamu duit. Kumaha tuh? Mesti balik deui lah. Balik deui. Jadi pusplas itu. Bisa ketemu. Lu kos na. Pan tadi kayak 10. Tadi 10. Udah beres. Aman. Siap. Liuran euy. Pan aing teh arek ngelongok dulur kayak gitu teh. Goblok teh.